A very pleasant and a good evening to everyone. I was smiling while I was trying to hold back my smile kanina po when I was reading the gospel because it started speaking about the divisions within a family. Sinabi niya, a son against the father, father against the son, daughter against mother, mother against daughter, daughter-in-law against a mother-in-law, and a mother-in-law against a daughter-in-law. Sabi ko, I think our Lord has forgotten yung a son-in-law against a mother-in-law. But then again, at one point, sabi ko, but that is a natural disaster. Yeah, he was not talking of, he was speaking of what he brought, not natural disasters. Anyway, malyari ko pong mga Pampangan, mas burikeng Kapampangan. Paki-translate yun na mo po karang ibiyasang Kapampangan kay bat. Kupusan daramdaman ning Ginoo, kening antikanining linya ning kayang sasabihan. I am not used to a Jesus who today in this gospel reading does not speak as a lamb, but rather nangungusap siya parang isang leon. Kasi ang mga salita niya, the words that he said, yung sinabi na nga na, magdala kong pamisagsagan. Kempong original text ng gospel reading ay na eman pamisagsagan, it was the simple word keng Kapampangan, mas aintindihan tayo. Pate, nga na. Magdala kong pate. Dati po, he is a lamb. Dating mamo, I'm used more to a Jesus who is so calm and meek. Ngene, ot kapali na. I have come to bring fire, nga na. Sulsulan da kayo. Palablaban da kayo. Dati manawat siya, may ito nga Kristong who would say, you should love one another. Ngene, bala mo man yulsulya. Ima, laban keng anak. Tatang laban keng kayang anak alalaki. Dating Jesus sa magsalitang kapayapan, now we hear him saying, pate, nga na. Not peace. Don't you ever think nga na, that I have come to bring peace. No, I came to bring pate, pamisagsagan. Dati, we hear him speak of reconciliation and forgiveness. Ngeni, ing damdaman tamo kaya, bakbakan. Imagine, a daughter-in-law and a mother-in-law, balutan na naning kombinasyon na ita. Yabe me pa ing metong lalaki king kayang katwangan na babae. Bakbakan ang pinag-uusapan. I wonder, I said, why Jesus would tell us now this? Magugulo ko pulob. And I am sure you are also confused. O nga no? How come a Jesus who is so loving and peaceful, now in the gospel today, he says, hindi. Sulsulan da kayo. And totoo naman, ineni mo, magugulo ko na wala mo gulo yung daran nga na. And why? And the question siguro, Kenny, ba't kaya buri na kang gulwan kapilubluban ng Ginoo? O bakit mapali ya datang ing sasabyan na manyul sulya, sagsagan, bakbakan. All these things are not comfortable. You can never be comfortable. Yung kekang kabilyan, isto nga ting bakbakan kekang sarili. Isto nga ting pamanyulsul. Isto nga ting sagsagan. Istong mapali kabili. Uy, tamong istong malisangan ka. Isto mong mapali, physical. Na kami paindaton. Now, the Lord is saying, kayo mismong pamilya dalang ko ini. Nano ini? Ingsangkan, palagay ko po because Jesus understands very well
our own nature. Nanuwaring nature tamo. Simbalo na kay katamo may ngaritang makina. Makinang saken. Nung iya may kapali, alayang silbi. Yan yung lawenan Kasi nung panayang marimla, pang display mo. Ating kang Mercedes-Benz, nung kanyang garahe mo I do not know kay, nung akaki may Mercedes, kanya mo ping garahe, ingawos mo. Dekorasyon niya mo Mali mo, natin yung makina, mamandar yan. Pota litrato ya mo yan Appearance. May ngari po karetang mikalat keng Facebook, balaw nang ikitsula. Atin pong mig-text ka na ako, taga Santa Rita nga nakakwa. Mo nga na. Dintang na po pala yung papa na nga na. Nino nga ako. Pope Francis po nga na. Bakit? Ikit ko po, kasabi dereng arti Santa Rita nga na. Sano ita nga ako. Ita pala, may lang, may lang press conference, may press release la. Then, may itatagket ang Pope Francis the Musical. Atin lang, itang, wala mo, effigy, picture na ng Papa. Dekorasyon niya pala itang ako. Ay, may paniwalan yan nga ako. Mamandara puso yan, pulsuan may laya yan, litrato yan mo nga ako. In such a way, agyangi nga pong ginubalo na, istong kami kapali, Billy, istong masusulusulan, istong mididinan warmth, manatili kang marimla, balo na, alakang kwenta, kimuting biye. Nya nga nang yan pakapalyan na kayo. Those were his words. Paganan ko, bakit? Buri kong mandarya, ingke kong pangatao. By God, nanong buri na sabihan kanini, among ewari po, kagana ka ako, o niya, kakakitso ko. Makanano kung mamandar pangatao kanini, ali pa siguro. In the mind of Jesus, when everything is easy for us and comfortable, yes, we can be good, why not? But He knows too, nung wari, nung power ni saken, tungi kami kakapali, everything is okay, everything is clean, everything is cool, everything is beautiful, everything is okay and fine, siguro, in goodness mo, ayakit ni nga pong ginuke ka, is only about, let's say, 50%. Pero, gisinga na ka. Pakapalya na ka. I-agitate na ka. Ban kanita mo, gisinga na pa itang dakal mo pang lub at kayapan amekad matudtud mo pamayayakit king dakal. Di nanda ko pong alimbawa. Ananing metong atatangka ko, among mabubwisit ko po kanino nga ako, kempong bunso ko. What mabubwisit ka nga ako? Biro yo po nga na, makibat Nanonewaring, pila na yung banwa nga ako. Third year high school po. Diyos ko nga ako. Nano pa, bisane po sindi. Nano pa nga ako. Magpalat po kayong pamag-aral na. Uy, nano pa nga ako. Maglolo po nga. Ang karakal, puros na ang pamaglolo yung gagawa na. Nanako po pakiramdaman. Then I asked him and I said, nang pakiramdam mo pa. Pero keng mimimwa, kung may paindato namang. Good. Balo mo nga ako, yung sitwasyon na yan ngeni, nakaburing akit ning kay kang ngapong nung nukan ti kasagaran pangatatang kening anak mong ngening, daragul, magbayin tao, masakit pakiutusan. Hayamang may stress ko po nga na. That is the modern term that we often hear now. May stress ko po nga. Balo yung stress, sarare psychologist, isto ka nung atsuka keng kabilyan, dapat nakangagyagan, bangkimot ka ni nga pong mo buring tanggapan, then you are stressed. Di nanda ko pong stress, magsadya kaya po katedral. Nandun pa mo Brother Ten Limson, nga nakako,
Amo nga na makapulgir na kung maglinis kanyang king katedral para kay Lunes. Ay bukos sabihan, nung manlyari mong manalakad din buwak ko kem buntok ko nga ako, manalakad din king ka na kung ampong stress. Why? Kasi sum stress nga mo, mong buri. Anya stressful Anya mababayatan ka, imbes na gisinga na ka, patudtura na ka. That's oftentimes when we refuse to accept the challenge of expressing the best in us. Hanggang nakakitang mabubwisit ka, mimimwa ka, monoboring pakisabihan, mumurong ka. You lose the opportunity because it is at that moment that Christ is firing you up. That is the best moment that Christ is challenging you. Kapatad, ating kapang mas marakalamayap ngayon lalo na. Potang ing anak mo maging bala mo problema yake ka. Lalo na potang ingke kang asawa, magiyang bala mo mabayat ng kautos. Sigurado mo. You will not feel really comfortable. Bakit? But then, if you notice, if you see that thing, itang invitasyon na kaya ka nga pong Ginoo, papahali na ako nga pong Ginoo. Pero ingburi na sabiyang kako, dagdagan mo pa. Kulkulan mo pa, itang katsuking lob mo, para pakit mo, nukan ti kalugod at tatang ang pong asawa, sumangid na nining masakit mong kabilyan, there you go. If you accept it, then you will not be stressed. You will be challenged. And the best in you, wapin wamong nano pun dapat kong gawan kay anak ko. Batabalo kay kang tatang kulwaya ko. I just fired you up too. Suryan may sarili mo nga ko. Nang kailangan na ning anak mong yan, kailangan na yan, panabi may panagkasanan niya. Halipo, lalo kayang ituro, then all the more patience. O yan yung lumwal pa ka. All the more understanding. Wapit na magbayin tao yamong. Abayan me nga ko. Turo me maglolo. Bangkan tao, tiyatang gustong paralan. Abayan me, maglolo ka naman. But, in a sense, antabayanan me. No? Kidding aside po, diyan po kaming pare, it can be it's not comfortable. Potang deng parishioners mo, like kayo, nung gudi-gudi kayong, mo kanina, makanyang kayo nga. Everything is okay. Diyan ka nga pong Deo. Nung makanyang dakong kautos, magsalita, makiramdam kayo. Everything is fine. So, apon Jin is also good because you're good. But what after the Mass? Lunto na yung tutong dakal kayo. Itang siyasan nyo buntok, itang pamagsistiyo, itang kayong lack of cooperation, potang lunto na rin mapagmaragul kayo, na kumimi mo, atuto naman, potang lunto na rin manghatas sa pulok, denge bisang makiramdam, but these are all the Lord's flock under your care. I tell you, it's not going to be easy for Apong Deo. It's not going to be easy for anyone. Mas stress la, nung era tanggapan at elamisip masalese. Pero, ka mas stress, nung sabihan mong, puta tila pang kailangan din Dening tao nga rin niya makanyala, but they need all the more the care and attention of a pastor who can be so understanding and so patient and so good. Palto mo'y tayamong, oy ting agyagan yun. I'm firing you up. Susulsulan da ka nga na ning Ginoo. Nya po, baluyo, potang panamdaman nyo yung mabayat, potang daratang lareng matsurang kabilya na riyan. Don't be afraid. Think of this. God is telling you, hey, I want to know how far you can go. And I know you can. I know you can. Kami tatakutan po, tambala mo, manikal ka. Uling isto pong tamo tinggap, isto nga liwata mo reaksyon ketang pamamali ni nga pong Ginoo. Istong nega ka, ngarapin, mo burin tanggapan, you will be stressed. Ngaus mo kanta stress ko mo nga. When you're stressed, nanggawan mo, you give up. Kaya ka lang, makanya ning gagawan na rin mas stress. But don't. Take that as an opportunity
Because the Lord already said that, I am going to send you, and I'm going to send fire kay kayo. It is not always going to be easy, and I'm not promising you anything that will always be peaceful. Every now and then, or most often than not, gisingan da kayo lub. Because I need to see, I need to know how much really goodness you can show. Your patience, your understanding, your love. Sana po, potang atsula rening, antika rening kabilyan, kayo mitatakutan. Tell yourselves, or tell God, no? Diyos ko, salamat po. Karin po katedral, balikan ko itang stress mi karin, itang ausan ming kapagalan, may susumangid ne. Emo 19 dyan, siyempre po da kalambis ang papapil keng makanyan ne. Ikang rektor ka rin, mang ragul ka buntok. Akmay linako mo. Sige, bisa ko nga sumikat nga ko. Sige, welcome ko nga. Amo nga naning vice rector, siguro po mas kailangan tamong maging mas mapagpasensya ka niya. It's a younger priest actually reminding me, wamong ako. And I looked at God and I looked at the crucifix and I said, well, Ginoo, kung hindi mo ko, susubukan mo ko, sige. Pakit ko namang ka, agyo kong arapan ng subok mo ka na ako. And I will not fail you. Nga ko. And you can also do the same. And in fact, that is the best response when God fires us up. When God sends us inconveniences like these. When God makes us feel the troubles of life. When God dares us, He wants to see how much good we have and we keep. And we won't fail God. Amen.